Omujwekero wa Uganda muri Tanzania Kano Fred Mwesigye yagambe bo byaba narebukaho mu kaciko k'ishengero k'enshonga zaheru akarukura Honorable Catherine Lamwaka n'abandi kandi kwabakurumwa abajwekero ba Uganda omahanga gatari gamwe na gamwe aba babantu babuza abajwekero ba Uganda omahanga gandi ahabwe nce by'emshuburo y'abanya-Uganda n'ebicumbagera omahanga gbarkwebembera Tanzania ngo kwamusharu ko kwija emisho letaho etari mateka aga Islamic protocols neza kugihaho so tuza kureba shukari zetu zo muri Tanzania amategeko za Tanzania inyamwito za Tanzania industry products ibikombe cyesa zo muri Tanzania mwaho kwija wa budget omukubwa noku Kano Fred Mwesigye yagamba hanshonga yendanga muntu z'abanya-Uganda okuzirkwija kutanuka kukoresebwa omuyihanga lya Tanzania bwayima yo kongerwa mu technology wagerageranisa nezitwire ziroho za karizi okuzo muri Tanzania zo kwinda kwikiriza karizi zitokushuma amasimuka passport konke kira hamiza abantu kugira ngo hati za ID zikora hati kwa hadisi nazo ni shuma computer akuba ibintu biri kwata muntu byona birumu nabwo icyo abatanze abanyaguke kurga no kwa mukaga kwaho cyo kwikiriza ID zanyu kuyakuta kwesibwa muri Tanzania hona yashabanya Uganda okushomora ururimi rwa Kiswahili kibahwere okushubura mahanga ga East Africa bwemba bakusubugana bulungi mwino kwiga enimi izibagata bubura batwaga kusubira Bungereza batugize Ubungereza abakusubira France bagiye France ariko tubara bakusubira fena mu East Africa twino kugera Swahili gasha kwa Jime Muhumza.